Abachezereza inkuru. Sero yona mbwenu kunkata hano rero shari. Sero yona yashari. Urutoke rwanje mbere ntasya umukomu kwezi ntema mwe toke. Ikumi yatinje manyisango nza ko banta kwihamu chango. Mwene toke zona zigwire. Kandi cyaro cyanje cyona amakanka 200 zone toke zirahitaka. Ebyare byisikariye rw'ebintu byaba harimo bw'enkoma E Kachwamba Nyakabungo rw'enkoma E na B Kagando E na B Nyakakone E na B William Mugisho chairman w'entebe yo kubanza habwa bw'enkoma Cell yashaba government okubirukanjira mbwentu kandi tusaba office ya yokora bigwerezi kuba kubasa kureba abantu banje kuba tutezo ukwezi abo kuba abantu banje ntashyana munongera bagiye umuntu uje kana kato kutiri umukumurikisha abana bari bagakira ishomero na school fees bestaka hwireyo mwe n'abantu banje nje kuba affectinga munonga okurto chinkuru to karu managing to kuvuka roni utiliza roni no mukese twakire ukatine cyo kwasa gukora kumanyi w'abaroni bakutukora ki ayo ni shabanka bamemba bitu ba parliament office yebwerezeyo wa prime minister mucyara nabanja kandi shaba mutu yambe munonga abataka bitu aba igi niyo main source of income ibyo kuyandi babintu bakwiya mweto emere bitoke akatare kitwa hamtown ubona abantu bambare emere nyingererwa mu cyangeke omuganda makuru nkago abatura bo muri Kagwa Ruhungo mu district yambarana bashaba government hamwe n'abebembezo kubahwera bwa nyuma yo guterwa ihungano rubare ebicecerize ibintu byabo entoki genzire amajuga higuka abaturage barira heru kurga kasheshe kurga nyumwe baze twabone kikirize cyo mwazi tine watire amugongo hansi twatambara ecyaro cyona twayetorora ibyanga byona twareba abantu ko basisikarirwe misiri yabo amakagaru kurenga 2050 mu Kagwa Ruhungo mugombora ya Rubaya nugo gateganisibwe ihungeri Ninshaba government abebembezi ba government bateroho uburyo banyombekereho enju bampo biyambi bwo kureberera n'abana banje umushija akagenda buri na buri yasemya kamukaga tinka murebaka konka ikindi kusimiraho ruhanga no kugira ngo abantu tine bafire abebembezi bahanze umucweke cyane bashaba abanyishenjero kuronda uburyo okweramo abantu aba na munonga memba ba parliament nabo bantu bamani abari kukikana munonga o ministry y'ebugwerezi abebembezi bari mu itungo bari mu roida bari mu rwebyambu ntubashaba ngo mutuyambe urga MP bona baruhuka bo mukazi kabo mushija mwene government yona heri mwene batuteraho na munonga umuranga bakatera yiraka mu office ya ba prime minister babasa kuturetera ubuyambi abantu babo babaseganyirwamo ebyare bicerize yo kuteganisubwa harimo Ruhunga Kigoshoro hamwe na Kiho byone biri kushangwa mu Kagwa Ruhunga umugombora ya Rubayo mu district yambarra amakoraga gashakwa Aidan Bataringaya.